August ni thum Times of Mizoram thlir ute chibai MHLA Mizoram Chief Minister in role ITLF in ruang Vawiin tur atikhotlai kanriat angin tribal martyrs te ruang somthum panga phumna huntur holai khopi torbung bangla chu meiteiten ando dalna sat ema wangin ITLF program siam angin thil akal tluang theitari lova boina na sajok thleng mai theidin huna boruak ain lumlet leta ka wangin Ministry of Home Affairs MHA chuan ban aphara Mizoram Chief Minister Puzoram thangapo ain rolve boka ITLF chuan ruang Vawiin huntur hi atikhotlai ta ani August ni thum tukin khan Union Minister of State for Home Affairs Nityanan Rai chuan ITLF chairman pagin haukip chu lekha athona Manipur boina nunna chante ruang Vawiin tumna wanga boina ommekte India Sarkar chuan ahria a India Sarkar chuan remna le muanna vongreng turin mitin acha he boina hi poltin te tana pomthei turin nisari chunga chingfel ngei turin malak ani angti in Ministry of Home Affairs chuan ITLF ahril heti lai hian Mizoram Chief Minister Puzoram thangapoin ngenna asiam ve ni in report chuan atarlang meiteite soidanin ruang phumna hun tur hi meiteite delram ani a buaina wangin an kalsanri ni in an soya Ukhrul Times in a report danin torbung bangla khomi meiteite chu August nili naktu katang hian an khua le antuma kuki volunteer torbung gram panchayat ward number 1 atangap 6 a omte sarkarin nuk chuak vek rose anti torbung social welfare club le meira paibis palai te chuan nimin khan Manipur press club a chanchin bumi te an koma torbung bangla hi gram panchayat Bisnupur district huamchung ani a tuna chuan kuki ten an thunun mekani anti meiteite hian hanti ngaina vak an threlova Home Ministry chu in rol turin an nora an beisei angein Minister of State Nityanan Rai chuan ITLF chairman le kokomi coordinator Jitendra Ningomba chu lekha thumun athon ta ngal ani meiteite thunun Manipur High Court po ain rol ngal wata International Meiteis Forum chuan petition a file ani August ni thum tukin jingdar nga khan acting chief justice MV Murali Daran le justice A Guneshwar Sharma te chuan torbung chungchang hi an ngai twa a High Court chuan Central State Sarkar le nampani te chu torbung bangla a hian status quo tunma anga adin hun vong turin thupek achwa a Manipur High Court chuan August ni kwa torbung bangla chungchang hi ngai twa le atuma hemi ma chu status quo vong turin poltin te ahria tirani Manipur High Court Advocate General chuan torbung bangla buaina hi tharum thona na satak chuak theithil ani man motaka ngai twa angai ti in jingdar nga court rorel na akawa meiteiteram zona thlakten anlak sakto humhimnan chuan Manipur High Court thoktu le judge te hi arpa angmain jingtho an hailo chiang khop mai hetianga torbung an ngai ven ang hian lamfel Imphala Presbyterian biak in meiteiten office an man tekha status quo maintain turin tivese meini thum buai ma anga kanom le don chuan Imphal khopuya kan in hun lorama te status quo puang vero se ITLF in ruang phumna hun tura haloi khopi torbung athlang hi Russia in Ukraine kut atanga bakmut oplen atumang vel ani torbung hi mun poimo strategic point ani vea meini thum buai in tan nakha ani ITLF in buai in tan namun ngeya kan martyr step phumatum hi an huai sena ti hlotin nge chi ani tin meiteiten in dawan chawa bul an tan namuna war memorial kan din thei chuan hlotlin na ro puitak ani don ITLF in Ministry of Home Affairs ngenna apom rual hian Union Home Minister Amit Shah hena demand athelu zui ngal boka MHA ngenna kan pom chuan helai mun es boljang torbung lo rupa hian dan phalna hnuaya in phumna hun siam ngei ni ro se anti hetia in phum hun tur son hlat ani ta ka chuan Imphal huna tribal ruang zong chorchan purlama lak ni se Manipur atangaro rel na ran
total separate administration siam tura malak na ti chakni se Imphal huna zo na thak zai la tangte an him zok na turin state danga son chwa vek ni ro se ti te an phut tin hill district zongjong a meitei state force te da tolo turin an ngen boka hei hi zo na thak te him na tur ani anti ITLF chuan adiman pangate hi home ministry in ti hlotin a in tiam na ziaka da turin MHA angiata chu ero ala hlotling ri lo ni in alang ITLF thupuang tu ginza wal zongan asoi danin nityanan raya tangin lekha an hua soihona an nei nuwa nityanan rayan assurance apek angin nisari chung ruang phumna program hi ti khotlai ani ati assurance hi ziaka asiam nge tongka ti kan remai ri lova ITLF demand pangate hi assurance awmani chuan nisari chungin central sarkar tangin engemo tak chu awm don ti achianga engthilma atheng lawani chuan home ministry hian minbum let der ti alang fia thunganga anu zela po rin ahar sa to ang meiteiten ral thuam an la chuak le ta Bisnupur le Chorchanpur Ramria Boina ain mung le ta kawangin Manipur sarkar chuan Imphal West Imphal East le Bisnupur district ate total curfew apuanga chuti chungchuan Vawiin lama Boina aum le noalani Bisnupur le Imphal Khopuya Boina achuaka Imphal Khopuya Manipur Rifle Scam kota meitei mipui an pungkhoma ral thuam silai le amu engemozat an la chuak Bisnupur district Naran Sena huna second IRB campo mipuin anlu khunga ral thuam zathumvel anla chuak bok meitei mipui tam tak chuan Imphal atangin Bisnupur lam an pan ni in India Today North East chuan tlaidar ni vel khan a reporta security force te chuan meitei rualte hi Bisnupur district phobak chau ikhaya anlo danga boina athlengzui lo ni in report chuan atarlang hetiang khopa boina om hnule sarkar silai sangli chuangzet mipui kuta anpek chwa hnuwa po meitei rifles le IRB te hian in thlahung mia lovin anpele ta chuania India sarkar hian alangai dam zeldon nge hremna alek kodon home ministry in engma asoilowani chuan meitei te adu sak u chuak le a an chakngai theinan sarkaral thuam apeti achiang toang Kangvai Bazara Assam Rifles le Rapid Action Force ten Meira Paibi State Tear Gas le Smoke Bomb hangin anlo danga meichia somli velin hliaman tuarani Meira Paibi pungkhom te hi mi sangchuang lai an ni a torbung bangla pannakong tidim road po Assam Rifles le Rapid Action Force ten andang tlata buaina hi aso sang viauna in nunna chan anlaom lo ni in report chuan atarlang Tukin Jingkhan Bisnupur district Senjam Chirang Kautuk le Phobak Chau Ikhai lama security force le helpolte anin kapa Manipur Rifles paruk hliam an oma Senjam Chirak le Kautuk in kana hian Taurang bam risi kumsomli pariat Manipur Rifles chu nataka ka hliam ani Ras Medicity Imphal panpui ani UNC in NRC approved United Naga Council UNC chuan Manipur sarkar chu arang theiang bera National Register of Citizens NRC kalpui turin angen Biren Singh sarkar chuan central sarkar atangin NRC kalpuyani theinan phalna adil mek ni in the Hindu chuan a report United Naga Council chuan danlowa pemlut antam emawangin NRC chau hi khwa khir theina omchun ani chuwangin Manipur state sarkar hian arang theiang berin NRC hi tan ro se ati Assam Rama NRC kalpuyani a kumsang ni som pakwa ogas ni som thum pakhat khan ti chwa ani mi 3.3 crore in Assam khwale tui an ni zia ti chan tumin dilna an theluta chungzinga mi ring nuai som pakwa chu rinhlel finfiana thatok lo an ni a ma se heng dan lovalut angangai zinga hian Hindu antam zoka chuwangin INRC berpo chu enfiale ngai din huna anda taringotani tin NRC viltu coordinator lui Pratik Hazela IS chu corruption in ham noyapu anita zelboka voluntary pension adila Assam sarkar chuan ogas ni khat khan apom saktabok Assam NRC budget kha crore sangkhat zaruk ania ma se RSS le BJP ideology kalzongin Bengali Muslim te ayatam Bengali Hindu le Hindu dang te chu
immigrants angin achwa ta zoka Assam NRC hi pom ani lova ennon angai ta ani Manipura hian NRC kalpuini te se anso yang em hi chuan zona thlak immigrants hi kantam lo mai thei meitei ten engkim an thunun awangin meitei zinga NRC paltlang lo ero an om kher lowang tin NRC hian Hindu te anhol tel chuan khoi state ma NRC hi pom thei ani don lo RSS le BJP hian Hindu te himna an ngai poimoa chuwangin Assam NRC po an pomdu lo ni taberin alang Thank you.